Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course, namuntlha ta khela la hi producer Mayengani the president. Hi tlhela na hi Xongi Rhangani, of course, hi nga ta hi tlhe n'wi linka obviously to siva ra Prince Rhangani. Yeah, so ka siku ra namuntlha of course ra 27 October ni fike ni scrolla ka account ya Hlabude Gupta. As you can see, of course, scroll ni fike ni hlanganisa hi this post a nga fika yi tsala laha fika tsala ku Sikiza boys hit aku 4 November, as you can see. So already of course under our work wa humesa, so na loko ni nge za ni vona swi ri necessary ku va ni ma update hi swona. A hi tlhela ka the previous post liye ni fike ni update yona. So hi 13 October hi fike hi vona a fika tsala this post a nga fika tsala ku 4 November 2 tracks for Sikiza boys featuring Mayengani and the 2 more. As you can see ta kha ku huma tinsimu timbirhi laha yena lo Sikiza va nga ta va kha va featuring Mayengani the president, and then va tlhela va humesa 2 ta vona leti nga ti kha ti famba individually as vona. Ku album ya Good Friday swa December i swa Mayengani December Revolution, as you can see u kombisa leswo vona va ta va kha humesa I'm not sure if ta swi vula EP na hikuva ni ko 4 tracks ntsena. U kombiseni ku album ya vona laha va ta yi humesa Good Friday hi lembe ra 2023 ne and then sweswiwa ku ta kha ku boha December Revolution for this year 2022 leswi a kombisaka swona. So sweswi ko ni vona ku swi ri important ku swi va mi kha mi swi tiva ku album I mean like sorry like the EP ya vona va Sikiza boys yi le ku teni ya 4 tracks leyi nga ta yi kha yi huma of course the 4th November. So hopefully va ta va kha va hi humesela maybe swa fita cover sweswi we shall see ku va swi lavisa ku yini vo. Yeah, so loko hi ndaka yaleyo ta hi kha hi hundza hi ka ya Xongi Rhangani ya sukeni swinene previous ni the video ni kha ni mi kombisa a kha yi yevula siva ra Prince Rhangani mara swi komba ina ku swa ha ri ku continue-weni a swi se hela. Yeah, so fike hi vona a tsala this post a fika tsala ku Xikwembu xi ni tsakisa ku loko xi pfala mpopo xi lahla na xipanere bobochani hinkwaswo swi yima tsi hi leswi nga fika kombisa swona. Of course although she might be beefing siva ra Prince Rhangani on a personal level, hina hi swi languta side ra music. Loko mo hleketa kahle ever since Xongi Rhangani of course va hambanile siva ra Prince Rhangani music wise a hi vona yi va na impact. Yi humesini album leya Mpfumawulo wa Limpopo but to be honest a yi nga vangi na that much impact at all. So un'wana nga za vula ku what if Xongi Rhangani hi yena a ri karhi a pfuna siva ra Prince Rhangani in terms of writing tinsimu, you never know swilo leswi, you never know ta vuya. And then of course sweswiwa yi fike yi humesa album a na loko mo languta swa kona swilo loko maybe kumbexana ku na something hambi hi ta ku ndzhukana or something like swo swi phole marketed. As I'm speaking now namuntlha 27 October ya humesa the 28. I mean like sure ku hana cover as I speak a yena ka account yona like na swi cover as I humesa. Like I don't understand what's happening. Na swi za yi humesa cover, imagine yo fika yi tsala leswi ntsena ku are you ready now ntsena. So you can see ku swo kona swo a swi le ku fambeni, a swi le ku fambeni. So leswi post ya Xongi Rhangani va kha yi vula swona leswi o bondlela le ku a loko ze xi pfala hayi Xikwembu xi va xi pfarini. As you can see swo wo vona se swi nga ha fambi swona moranyana swa tigigi ni nge vuli ku leswi swi fambisana connection but music wise swi komba na ku siva ra Prince Rhangani ku le ku tikeni. So swa endla mi kuma ku statement lexi nga tsala hi Xongi Rhangani xi tlhela xi confirmeka hi ti 28 loko album ya siva ra Prince Rhangani yi huma. So yi fike yi meka sure ku yi tirheni, if yi nga tirhangi swo ku statement xi to vheta xi confirmeka simple ku himpela Xongi Rhangani u vula swona ma yi kuma yena mhaka leyi. Ya loko ri a mi nge za subscribe a ta kombela mi tika subscribe.